ja oleme siis 4. päevas tegelikult siinsamas, kus üleeile päev algas. Perenaine toimetamas seal taga, sest oli plaanis küll 3 tundi kodu poole sõita, Kagu poole siis, aga kuna peale Ripsilla peal käimist Airbnb naisterahvas ütles, et 23.41 ta meid enam näha ei taha, siis tulime siia tagasi, sest see on mõnus koht, kus ööbida, hinna ja kvaliteedi suhe on väga hea. Ja nüüd me siis siin olemegi ja nüüd hakkab see suur koju sõitmine, sest aega nii palju enam ei ole ja sõita on kõvasti. Ja perenaine juba seal nii valmis, nii et ma istun ka autosse ja hakkan sõitma. Viimased vaated siit veel rahvale. Ärme siis näita, et kõrval käib ehitus, kuna juba kommenteeriti eile. Aga nii on praegu. Ma istun nüüd autosse. Berliini 674 kilomeetrit, 6 tundi 51 minutit. Kell on 9:49 ja ka perenaine on seal. Ja vaatame siis, kui kaua aega läheb, et Berliini juurde jõuda. Hakkan jagordit sööma või sellisel. Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? Nii, esimene tankimispaus ja paneme põrsale veits kütsi sisse. Vaatame, mis siin toimub. Kütusemaailmas. Vana hea Super E10, mida nad meile uksest ja aknast sisse söödavad. Ja kahjuks ka vana hea 95 ja kahjuks ka vana hea 98 ja noh, diisliga pole vahet, põletavad nii või naa taimeõliga ja perenaine seal räägib kohvist, aga tankimise aeg. Deducted from your purchase or consumption in accordance with our general terms and conditions. Simply hand in the voucher at the point of sale. It will be accepted at all motorway service areas. Oh yeah, you can get the business done. I just love how being in the German Autobahn toilet, it's like being in an episode of How It's Made on Discovery Channel. And so, the hand dryer was made. Keep your foot hard on the pedal. Some never mind them brakes. Let it all hang out cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta and there's beer in Texarkana, and we'll bring it back no matter what it takes. Eastbound and down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get. Secret filmist. Niimoodi, et ma ei pane silme ette, aga... Vaata terves Bluebirdsid. Et meil ei vaja oleks, aga lihtsalt... Nagu võtke. Meil on üks kaart. I'll make an international update just because. But anyway, a lot of traffic on A5. Just somewhere in the middle of nowhere, really not around big cities or anything. A lot of traffic, so we just pulled off the motorway and made a little stop at the Reveke Tankmarkt.
und Reve Original, just regular. So store where they sell all the drinks, alcohol market pretty much, and just the regular supermarket. So now we're just gonna keep on driving. Ma pean seda filmima. Mis videokat ma ei näegi, su kaamera. Tervitused. No nüüd on natuke spiidi saada vist. Praegu head vahel. See on vähe tumisemaks näeb. Porsche on ees. Ma filmin praegu kätest. See vend lihtsalt sõitis meile ette ja arvas, et ta on kõva vend. Oi, kurat. Naljakas. See valetab juba 200, me oleme mingi 15 kilti juurde saanud sellest hetkest. 200 võimalus. Nüüd on küll tühi, aga hops. Mu lemmiktehnikaga poiss tuleb. Ma teadsin, et sportlik noor Tanel on kuskil olemas. Keegi hiiti ei bringigi või? Jooksevad umbes nagu mina samas vanuses. Täiesti juhuslikult oleme Potsdamis. Tema võtsin ka kaasa, ma ei tea, kust ta tuli täpselt. See on Poznanis, ega muud midagi ei olegi. Pastasin arvuti välja, et broneerida Airbnb-d ja nüüd kiired Potsdami view'd veel. First kebab. Siit ma saan foodi. Foodshot ei tule välja, aga Döner mit Fleisch und Weisskäse ja kahjust see feta ja Cola Light ja muidugi Classic Cola klaas pudelis. Ja nüüd ootab ainult Poznanisse sõita. Tundub, et siit hakkab vihmale minema. Ja. Aga meie, ma arvan, et see on lihtsalt päeval nii palav. Ja me peame minema sõitma, meil pole kojamehi korralikke. Aga ta, mis meie teeme on me läheme skuuteritega. Tap, tap and go. Tap, tap and go. Taevas on sinisem kui pildi peal. Potsdam Street View. Eastbound and down, load it up and truck it. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound up, watch on bandit run. Old Smokey's got them ears on, he's hot on your trail. He ain't gonna rest till you're in jail. So you got to dodge him, you got to duck him, you gotta keep that diesel trucking. Just put that hammer down and give it hell. Eastbound and down, load it up and truck it. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound up, watch on bandit run.
perenaine ei taha üldse filmi peale jääda, sest temaga on probleemid alati. Väga kaugel enam kodust ei ole, 1400 kilomeetrit Poznan, Poola ja peame kohustuslikult perenaise butiikides ära käima. Ja siis sõidame edasi koju, aga praegu ja otsin endale ühe hea jalgratta, nagu ikka. Peatreeneris on pühendusega teile ja olen viinud publi paikimise veel uuele tasemele. I'll punch you in the jeans, I'll punch you in the jeans. This is not a case of men versus machines. You think that you're safe? Thought you got away clean? I'll roll up on you smooth and punch you in the jeans. Got my fist clenched, gonna throw a haymaker. Rocking your slacks from here to Jamaica. Shaking your boots cause I'm the earthquaker. Bringing those jeans round here was a mistake. I got a vendetta, it's against your jeans. Gonna put my knuckles up against the seams. Poolas on alati suurepärane muusikaprogramm. They could be on your legs or on the clothesline, but when I see the zipper and cloth, it's go And time. I'm zeroed in, I got the tunnel vision. Gonna cover you in shit like a ton of pigeons. Raputasin perenaise maha ja nüüd lähen ise naudin elu kuskil. Joon kohvi või midagi. Või ma ei tea, mis mul kaubanduskeskuse absoluutselt teha oleks. Eks võtan ühe kohvi ja siis vaatan, mis siin teha saab, äkki on midagi põnevat. Jalutan siin ja naudin kohvi. Ja vaatan, mis toimub kaubanduskeskuses üldiselt. People, what do you think? Is this fire or is this garbage? Let me know in the comments below. Since I got absolutely zero things to do in a department store, then I'm gonna see how fast can I lap the whole third floor. So the start and finish point is from the, whatever this place is called, but this is the start and the finish point. And the race is on. On the back straight here, just before the hairpin, and have had some blockers on the way, but other than that it's been a pretty solid run. So I'm gonna take the hairpin now and head back. But first half of the race has been okay. Finish line in sight, final push. Wasn't my best race ever, but a solid start to the day. Got a little sweat going even. Third floor lap record, 3. korruse ringi rekord, mis iganes selle Avenida Poznanis on minu nimel, nii et kes tahab seda üle lüüa, siis teadke, ringi rekord on minu nimel. Tehke järgi või makske kinni. Paistab päris modernne linn, aga ikka on näha ka vana head teise maailmasõja järgset aega kuni 90-ndateni igal pool. Ja siis kõrval on mingi teraskuubikud ja klaaskuubikud. Siit alla kõndides lihtsalt mõnus mõelda, milline see kunagi võis olla. Man, I hate your jeans, I'm gonna bruise that denim. It really doesn't matter as long as you're in on. Yo, a bunch of jeans, we said it before. Best believe this is not a metaphor. Better watch your back, cause we're on the creep. And we won't stop till your jeans are 6 feet deep. Man, I'll murder your jeans, I'll feed them to the fishes. Here's what I'd do if I had 3 wishes. Punch your jeans on all 3 counts. It would bring me satisfaction in large amounts. If I had 3 wishes, I would do the same. We see eye to eye in this gene punch game. Yeah. I'd lay them in a field where there's chemical spraying, but I'd punch them first. Yo, that goes without saying. Yeah. Oh yeah, next mall. Norm pleeb, tal ei ole isegi gimbalit. Kuidas sa filmid niimoodi pleeb? Kui keegi kuuleb mind kunagi ütlemas, et see on nii under, siis see on nii under tähendab seda. Beautiful, sexy, pregnant. To all the Westerners, this is a FSO Polonaise. Grand old Polish product. And Gimmel's going crazy.
because it's a Polonaise. Acid wash pleats or a nifty cuff. It's just another gene for my fist to stuff. Throwing fisticuffs, eat pants like back lunches. Jeans pronounced dead, Cause of death? heck a punches. Yo, a bunch of jeans, we said it before. Best believe this is not a metaphor. You got something to say, we got the proper retorts. Beat your jeans so bad that they wish they were short. And just out of nowhere in Poland, all of a sudden there's a pretty decent basketball court here. Just right next to a big shopping mall, just pretty much out of nowhere. Let's see if it's open. Nah, only for the privileged ones, and the privileged ones have also broken the net. I hate broken nets. Ja natukene siin Poznani vaateid koos perenaisega. Perenaine muidugi jälle on väga incognito oma arust, aga mida ta ka teab. Jälle jõeäärne linn, või nagu linnad ikka kipuvad sattuma jõe äärde. Kaubanduskeskus siin taga, täitsa viisakas hoone. Ja seal taga on lausa mingisugune sõudekeskus paistab või mingi rannaala. Sinna ma kahjuks täna ei jõua. Aga Poznan, täitsa 2-2 on Poola. Olen käinud, veetnud aega Varssavis ja nüüd siin Poznanis ja mõlemad kohad on väga mõnusad kohad, kuhu tulla suvel. Eriti arvestades seda, et ka isegi eestlaste jaoks on hinnad sellised mõistlikud. Saab üht-teist endale lubada ilma, et pankrot oleks horisondil. Aga kiire 360 veel siit, lähme vaatame ühe kindluse üle ja sõidame minema. Gonna revise your Levi's with physical harm. Put divots in the rivets with my physical arm. Gonna beat those jeans, wanna dip them in slime. Turn your 501s into 499s. When I punch a jean, I like to imagine a face. The fly is the nose and the balls are the base of the face. You got taste and it shows, my man. Ma seisan siin ja kujutan ette oma peas Lemmitu Kuuse häälega. Ja start on antud ja Jüri Jaanson kohe läheb võimaste tõmmetega esimestel meetritel. Olav Tufte on kohe tema kõrval ja esimesed meetrid on läbitud. God damn, your jean brand got me throwing my hand. Gonna go back in time, find the man who made jeans, and choke him to death, if you know what I mean. Yo, I know what you mean, so keep your jeans on the hush. I'll break out when you get it, bum rush. Yo, a bunch of jeans, we said it before. Best believe this is not a metaphor. So take off your jeans and reverse the curse, cause we the best gene punchers in the universe. It really doesn't matter as long as you're in them. It really doesn't matter as long as you're in them. Ma ei tea, mida öelda. Toot lihtsalt pead. Ma ei saa midagi teha. Ja siin näeme ühte haruldast looma tegutsemas oma loomulikus keskkonnas. Paistab, et tal on mingisugused toimetused seni veel bioloogiliselt jäädvustamata, mingi uus tegevus. See on evolutsioon. It really doesn't matter as long as you're in them. It really doesn't matter as long as you're in them. Kiire sissekirjutus Kaunasest. Ega ei olegi midagi, ma sõidan koju lihtsalt. Jah, mis mul rohkem ikka öelda. 726 kilomeetrit Poznanist Kaunasesse. Ja siin ma olen ja sõidame koju. Nii et peaaegu kodus siis jutumärkides Baltimaad, Balti kett ja koju sõit.
edasi . Kus sa raisk? Nägid või? no tuul on päris kõva . fanfaaridega ei oodatagi, aga pilti me ka seekord tegema ei hakka, aga kohal me oleme igastahes, et ma ei tea, tehtud. Aga ma ei tea, sõidame edasi. Ja ärge unustage siis, et unsubscribe, dislike ja report ka